Aningkan wang son takha kapaman pon o kereng football club pining let hosetame pangcheng pontang no. Bangso o kereng sports association angkang kedo club prepli ansi aningkan wang setame patru pon bom. Kecheng siarani Rijo FC la penching ri FC yang bong kapathu pangcheng pon. Kepathu kethek muchorajok Rijo FC atum kecheng siarani kethoma gol pen chepahaipo. Halapu Kapathu Cengcia Prang of Kereng Sports Association Ameipu Nilbason Intipensi Lama Pangjar Ponpen Kapathu Pangcheng. Kechengsi of Kereng Sports Association Football Club League Kapaman Ponalong Karbianglong Autonomous Council EM Rites Inghi Denarong Town Committee Chairman Pradeep Ingti of Kereng Sports Association Ameipu Nilbason Ingti Chunbang Pratap Teron pen cenglok kepathu aning kedok abang phu abang piatum jatong tunsi ingsam din pen paten po. League of Kereng Sport Association pen ahin pen pati pon ini ke cengsi pen ini ke Rijo FC pen Cingkur FC masih itu mana league parti lo lah si intersap parti dampan orang bingung intersap parti dampan tak sih lah si mana ini sih tum keceng lah masih dak kan sih ini hani mau select kon bom pola sih select kan lah aku ini tum course ini tapi itu pola sih aku select kan pola sih non make baroto do oh apa yang andar ah lu John bak neng bang non make ini ke oh pokoknya 15 pen 10 songbong si patupon hanta third place to dui ako third place nang 5000 fan dui best player fanta dui best player fanta 15 2000 dui lapen high score ta dupo lapen sunsi pipon po hai ye tong dulo alat tong mas council long yem yes ini ye tong dulo ke teglong lo la selang si nang jur pon si nang japon si la si lam si pating thur poni fan selang nang bo idun lo sinili tumta secretary presiden tumta kami la selang long serap tutudun sinili tumta sokta nang lam si segi ipacun fan angsong dami fan lam si segi bo ipon lo lang tanang bo idun lo